Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyaxoxa futhi ngiyaxoxa nani guys. Nakhana ade kunomcimbi uMakhumalo noma uMakhumalo Uthando Nesthembu, uMakhumalo ababumsele ku third wife. Lo akwavele asho kwi-RSOD ngathi niyakhumbula. Kwasukuba-ke uLaconco bebendawo ngathi niyakhumbula bevala leya season la bangabuyanga khona bobabili bayivala kanjani bayivala-ke uMakhumalo ethi angaze ngimbone sathana nje ukhuluma kabi ngawe abuye ezokuhaka yaphela lapho. Manje-ke into ithi uthi uJesu nje niyakholwa nobabili, uthi uJesu uthando noxolo wegazi ngiyadlala-ke le ithi uJesu uze ungayiqali mase uyangishumayeza ngiyadlala kodwa-ke uthando noxolo. Manini guys, niye niyibona kodwa le nto yobu-fan base ukuthi inakho ukuba toxic. Leya nto inabo ukuba mkhovikali, umoya womkhovi. Yazi why? Angese nayibona le episode ukuthi yaphela kanjani. RSOD besebe-tell all. Lana nje kwagezelwana khona. Nalo wakhomba wathi awukazi ukuthi uyamhlonipha ubhuti Musa kodwa ukhulume ngonkosikazi wakhe kanje. Wathula siyethi angasakhumbule indaba zalapha ade bekhona leyo episode leyo. Yazi enye into ezoba nzima yini ile fan base. Ngoba i-fan base ifike nezindaba zayo ezinde masithi siyaxoxa kule side. Okay fine. Kuyasetshenziswa nje abantu bayangqubuzana endaweni abahlangana kuzona bake bengene eminyangweni owodwa ngelinye ilanga akuse awkward abazalwane. Bebuye bezomotivate abazalwane. Kodwa nje ayisekho into yokuthi hawu hi hawu la nami ngila yabo nje asisho ukuthi kube uxolololo oluzobe selihamba namanga. Yazi ngibuka pho guys phela ngababuka bekwenye event bezokhuluma indaba zabo ngoba sengibazi kwi-RSOD indawonye ngayibamba iphathi sebegudlana ngathi hayibo makholo sekukhona ukuthi why ni pretend ngathi niyasithanda nibe ningasithandi leyo nto le yabo ngayizwa ukuthi le nkulumo le isihamba la eduzane kamakhelwane. Wasukuma-ke nomakhelwane wathi ngeke senze into eyodwa le nto leyo ukuthi sizofana ngathi hayibo uyabo. Mina ngixoxela nani ninaye ukuthi ukuliphi iside okwakho phela okwakho kodwa nje uthando noxolo lapho bangcwele ngoba phela nibenishumayele lezi zinto why sibanjwe yini. Angithi nomunye uyasho ukuthi orong iloya orong ilapha ikhipheni kumayena isihlangene nomayena ihlangene nabo ney'nhliziyo zabo bobabili nama-fan base ngoba ikhona nale kodwa umayena akangeni-ke kule le ye-friendship esuke yakheke ngokuthi awuzwani nobani nebo leyo nto no-connection ovuleka ngokuthi awuzwani nobani. Manje sekufanele nje ugone lelo 2% ye-beef usuwenzela ukuthi phela loya mnyango ungavaleki ngoba kuloya mnyango loyana bazowuvala mase bebona ukuthi uyabo bakithi kunzima la kwa-entertainment industry. Kodwa sakubona yazi ngakubona ngoba uQueen B uQueen B ngiyohleze ngenza ngayo example ngoba yena bewusaziwayo ovelele. uQueen B nomini Dlamini umini efike kuleya show ya Tumi Moraki leya yi-3 sengikhohliwe bambuza ukuthi hawu ningabanga into awayihleka hayibo ngaphoxeka ngomini bakithi isihlobo sami wangiphoxa kanjani. Wasuke waba nento yokuthi nje ngingcono kunaye. Years later mina Dlamini nanga esegijima nepost ethi sasebenza kamnandi noQueen B yajabula ke fan base ngoba abantu bayayiyona into nenye bizoba yinhle. Sabona ukuthi baqhathwa yi-TV kanti bebevele beqhathekile ke shuthi na before baphinde ke baqhathwa ukuthi bayafana. Yazi uLasinoMakhumalo mina ngibona umuntu oyedwa ngendlela engafani. Sengithe mina ngibona umuntu oyedwa ngendlela engafani. Nayo le nto izobahlupha-ke ngoba phela naye lo ufuna ukulunguza kulomnyango afuna ukulunguza kuwona nanokuthi-ke phela nami ngibambe omge bami yabo.
Abakamakhumalo babiza ngobani sengikhohliwe. Omgeba nayo umile nomgebake, noMakhumalo umile nabakhe. Sekuyileyo indaba. Kanti kokunye nje uxolo nothando qhubeka impilo. Sebeyadansa ngapha siyabona ukuthi hawu kwividiyo kalo kalasi uphi uMakhumalo emuva akekho. NoMakhumalo la idansa khona uphi uLasi emuva akekho. Abasangqubuzananga nje ndawo lapha bendawana. Hey guys, ngiyadlala ngiyadlala nami nje ngiyayigowela nje. Umqondo wami on and off. Ngiyanihlebela kuthiwa bebelapha yana ndawonye. Beswenkile-ke beconsa. Lutho kodwa ukuthi hayi bo mgeke sawubona yabo. Kusho abantu ade bekhona. Manifuna ukuthi ngithini kusho ade belapha yana. Ofakaza amavidiyo abo. Ngoba nami ngathi hawu sengibona uLasi eqala. uLasi ngambona uLasi no DJ Zindle. Ngathi hawu uLasi Lasi driver kuLasi lapha ngaphambili. Mase ngibona nevidiyo yaMakhumalo, uMakhumalo nje bekhona la ngaphambili naye. Ngithi hawu indaba bengabizananga yabo nje bevele bethi nje asibalaye lapha ngeke besicontrol ngoba le support esamcovical le samcovu spirit. Hayi we guys, mina niyangixaka. Lapha yakwa support kwa fanbase ka follow uthola ukuthi i-support ehamba noLasi i-drag uMakhumalo, i-support yamakhumalo i-drag uLasi. Omunye-ke athi unomunye hayi bathatha lento bobabili. Umehluko nje yinamba ezimbalwa ngendlela efanayo. Thatha lento mawuthi wena wahlala nayo nje uyayilungisa yakhe indaba ngale yabo. Iyafana nje leyo nto usungaze bajajele lokho ngoba kuyafana. Ile nto nami engangisho lapha yaku RSOD ukuthi mina ngiyazi indaba yakuthi yindaba ningazwani. Ngoba phela eyeni imoya yafanele ngabe ithathana nje kahle ithi khaxa ngoba nina yabo nibona into eyodwa kanye kanye ne direction efanayo. Ngathi mina hawu ngisho ingoma lapha yana uyibhinca kodwa modern bhinca hayi ibhinca phela leli lihlupha abantu. Ngaxa ukuthi hawu akusazwana ngaleyo ndlela. Uyayithanda ingoma Makhumalo, Lasi uyayithanda ingoma. Isithembu udumo umswenko ukumemeza ukuthanda abantu. Why pho ukholwa abakufihlile? Why pho ixabanani lempi ixabanaphi? Angazi-ke. Ngase mhlawumbe vele i-competition yakhona lokho ukuthi nawe njalo ngifuna ukuyobashumayeza nawe usuyabashumayeza yabo. Nami angazi-ke guys, ngiqamba amanga kodwa mina ngibona lento ngathi isibanjwe yi-fan base ngoba phela ngale seyizivala lapha ku-RSOD babethi bayayifuna wegazi ikhiphe ibhala uSathane. Uma bey'ngane njalo baney'ngane njalo bafuna ikhiphe ibhala uSathane egameni lokusupport uLasi ngoba uLasi ubizwa uMakhumalo nguSathane kade bexabana. Nina futhi ningikhumbuzelani? Angithi uLasi iphele ishow le yaseThekwini anti baseThekwini washo Londi. uLasi uMakhumalo esemtshela ukuthi nje hayi izenzo zakho-ke dade ngeke akulungi. Nje angiyazi lento yenzayo ukuthi u2 minutes kade usho lokhu 2 minutes sewula usungisondeza eduze ngipintsha nje ngihagi. Wathi uMakhumalo hayi uSathane. Yavuka-ke i-fan base odade womgay bathi ungamane simsupporte ngalelo gama akabhala ama-t-shirt. Ngasi iy'ngane zizolala ebusuku sinama-t-shirt abhala ukuthi Sathane. Yena uzothini phela masezosimotivate nina senithi igama futhi indaba yobufeni angiyizondeli into yala. Angisho ukuthi yimbi guys, ngiyizonda la masifike la ususho khona into ongasazi ukuthi ucabanga kanjani. Ungathi motivation ihamba noJesu phakathi
Masuthi wena egameni lokusupport ngoba bamphoxe ngegama lokuthi Sathane ungamane ugqoke leyo t-shirt ngoba uyamsupport ngisho ingaba u500 uzoyithenga akamane ayibhalithi hawu ngathi angaze ngikuzwe ke lokho naba abantu bezomema uSathane endlini zabo ngama t-shirt beningasho ngani ukuthi akabhalo okunye bakusho ke gaza ngibaqambela manga bakusho gaza ngiphethwe yini kusami egazi nginomoya ongaqondi lezi insuku kodwa ekhathi kuphela lapha ngisingakhumbula uLasini uMakhumalo sebebhekene kwathiwa ke nje ukumsupporta ngoba nakho ke uMakhumalo emrabishile kanjena asithole lama t-shirts sizowathenga wemgay kade ama-t-shirt amgay abhala ukuthi mgay angazi nani nokunye kodwa nje niyawazi amatemu kamgay base befuna ku-eda uSathane phela bahlabekisa uMakhumalo kanti into yamakhumalo noLasini yalapha kwi-episode sithi thina ayiphele nayo ishow mase behlangana lapha bebizwa abazalwana abantu bexhawulana kanti ngizobabamba kwenye event nami-ke njalo kulandela iy'ndaba zabo saziwayo ne-motivation ngiyolala i-motivation mangithi ngiyalalela ayibo mase kukhulunywa ngokupretenda khona lana nisho ukuthi leli bandla lihlangene kulo liya-pretend noma senikhuluma nani nobabili hayi iphele inkulumo yangapha mayingena ngale ekusukume olosumayo omunye ethi phela ngeke senze into efanayo bakithi lento yokufana singabantu besifazane ngathi hawu baze bagudlana angisho ukuthi khona into eserious ngale video bengifuna ukumtshela ukuthi nje bahlangene laphayana asese sibamane bedansa ndawonye asinayo isithombe sabo bendawo kodwa bebebahleke futhi ayikho inkinga bebebahle kodwa webalandela noyinuka amakhwapha nina ngoba le support yenu le ehamba ube ngathi unama anger issues asiyithandi angingasho ukuthi asini le support ezohamba nokuthi hey kulaphayana nkosami yabo ukusupporta kwakhona kufanele kube nje kufanele kube nokugudlana mangasiko ukusupportana okunokugudlana kwenye indawo kufanele kube ngathi ningama victims nje hayi sukani guys sukumali kulezo indawo nisukumene kuyiqhenya abantu besifazane ukhuluma into eqondile umsupport omunye umsupporta ngamagama amahle musu ukudonsa igama lomunye uzolifaka la ulingcolise ngoba wena uthi ngimnalo ngiyanibuka nje namanje kule ndaba yamakhe noma noLasini uLachonco noMakhumalo imi kanjalo lo osupport uLachonco uthi ngoba engcono kunoMakhumalo osupport uMakhumalo ingoba engcono kunoLachonco lapha ke kwamhlaba eSouth Africa lasikhona sinikwa isikhashana umdala weinsuku sizophila ngendlela engafani wena suka ke egameni lokuthi hey ungcono ngokuthi akekho ophila angeke uMakhumalo ephila impilo kaLachonco engeke uLachonco ephila impilo kaMakhumalo akuzufanwa ke kodwa vele nina nje ngivele mbhebhethekisa into engayazi enjani hey ngathi nibuye nibe high school phela high school kwakunama group kanjani kuthiwe ke vele leya group iyashisa leyana ke fanele ujoyine leya yayibona leyona kuze kuthiwe leza ingane iziphathe obhakho kanjani ukuze nizoduma hamba uye lapha yana awu ngeke phela ama-SS no30 sana leyo nto leyo sesino30 awu bahleni bakithi sesithethisana nezingane manje usanengqondo leya yaka grade 10 angisho kabi ivele ibukeke kanjalo leyo nto ngoba phela kwakusho kuthiwa yeyibo i-right igroup kaba shuthi ufana ujoin igroup kaba futhi le nto ebehamba nobully ngoba leya group leya isuka ingcono esuka ibukela phansi ezinye izingane bona ke benza ukuthini sibadala ke manje sidlulile le nto siyayazi hey nisho njalo ukuthi nifuna phi lokho ngiyisendeni location izongishaya ngoba sengikhuluma kakhulu ke ngibuye ngindini nisho kodwa nje uthi uJesu uxolo nothando impilo iqhubeke awu akuse awkward noma bengingekho ngathi bengikhona manje nje akusaphakamiselana ngisho isandla ukuthi hayibo ngiyakubona makhelwane hawu
khona nje injabulo ukuthi nami ngiyabizwa la nawe uyabizwa, kuhle nje. Ngoba nakomunye kuthi titi ebhenki, nakomunye kuthi titi. Isibe nje fan base. Baxabana baqeda phambi kwethu, ngeke siphinde sibaxabanise okwesibili. Salinda futhi ukuthi bazophendulana. Baphendulana ngoba cha nami ngangizosho nje ukuthi akunaqiniso. Mayaphela kungaphendulananga. Cha nami ngibuye ngithande phela chaos kodwa angasiyi chaos. Ngasibona sikhona isidingo sokuthi akubonakala ukuthi uzwile akushilo ngaye ukuphendula uthini. Ipheleke. Isikole sibethini sithi 1-1. Mase kuphela i-TV show okuhlangene nokwe-TV, impilo injani iyaqhubeka. Bayambiza ngapha, bayambiza ngapha. Manje yini ezokwenza ukuthi mase behlangana emgwaqweni owodwa ahamba asheshe omunye? Mase bona omunye ashintshe direction. Hayi nami ngingazenzi ngathi ngi-right, angikho right ngalutho nje kodwa ngiyasho.